ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар Питер ё дар Москва ҳастед. ҳуҷҷатҳои шумо ба анҷом расид. Мехоҳед ки мигратсиони картаи худро иваз карда аз нав ҳуҷҷат кунед. Бояд барои ин ба границаи Қазоқистон бароед. Пас акаи Муҳаммадро бар шумо пешниҳод мекунам ки тӯли чанд сол мешавад бо ин кор фаъол ҳастанд ва хеле мизоҷи зиёд доранд. Дӯстони азиз, аввалу охир Худо шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба границаи Қазоқистон бурда соқ саломат меорад ва шумо аз номи шабакаи Корвони Умр салом гӯед. Бар шумо роҳи сафед ва барори корхоҳон ҳастам. Салому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. чӣ хеле ки мо ба шумо ваъда дода будем ки курси рубл боло мешавад. ин хушхабара ҳатман та охир тамошо кунед. $100 баробар ба 1065 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1145 сомонӣ. дӯстони азиз, ба хотири ана ҳамин хушхабар ҳатман дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва ба ёру дӯстони худ бирасонед, то ки ин хушхабар дида хушҳол шаванд. раҳмат барои дастгирӣ. Худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯзаи мо ба 127 сомону 50 дирам. чӣ хеле ки мо ба шумо ваъда додум, вафо кардастам. ноумед намешем. скоро 150 сомону 50 дирам хоҳад шуд. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان. و کسانی که در جمهوری قزاقستان هستید، 1000 تنگه پول قزاقستان با کورس تاجیکستان برابر با 23 سومانی و 83 دیرم را تشکیل میکند. و کسانی که در جمهوری ترکیه کار و فعالیت دارند، 100 لیره ترکی برابر با 37 سومان و 1000 لیره ترکی برابر با 377 سومان و 12 دیرم را تشکیل میکند. خاطر رسان میکنیم لایک و ابونه شدن را فراموش نکنید. و با کسانی که پول ازبکستان لازم است وجنی باشه، 50,000 سومی ازبکستان با پول تاجیکستان 44 سامانی را تشکیل میکند. و کسانی که در جمهوری خیتای هستید و کار و فعالیت دارید، اگرچه بر شما لازم هم نیست اما ما نوار کردیم، 100 یوان برابر به 151 سامانی هست. خدا نگهبان شما. انتظار خبرهای دیگر باشید.